چانچہ سیاست اول کے در دنیا بنیاد کو تفرقہ اندازی درمیان ملتا کہ چنانچہ تفرقہ اندازیہ استفادہ بکر یہ سیاست ہنو پانک موشمہ ہستے میں کشمیر تاریخ سیاست درکار بوگی بالکل ہر جا مردمانا ہوتی قومانا باہم دیگر کیسے خراسانی با خراسانی درگیر کنا بلوچا کو بلوچ درگیر کنا آدگرہ کو آدگر درگیر کنا چینیا کے پادیشی حمایت کنا آئیے حمایت کنا کہ میں تی مردم ہوشمہ تی مردم بھی ونمت باہم دیگر بکمن چنگو چنگو تفرقہ پیدا دی کہ ہمائن کل مردے گا کاستے کر اس لیے ملتا باہم دیگر سرگرم کا نوال بہن استفادہ بکم مدبات گل کہ دشمن بدشمن شود مشتگل دوست بنسبت آرام دل